بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه كمبلونغ سوالو من سلسلة هترونا برنامج إمها إزتري أختنا مرحبا دنا هذه ميريج مي هفتاج برنامج أو من خاصة كلها في ميواني روده أقولون هوري مسألة تك كمبلونغ سوال تك جواب ديرمنت ده ميجا هم أقول من فاه كلن أقول من سلسلة مي سوال تك خاصة كوري في ميواني كمبلونغ كموجابي اسمي كم سوالك يسمى أقول منك كم بيفلك بس أنهم فيهم كم بيفلك بس مهم بجندانه سوال تك أي ميجا ऐसे में सवाल थे कि हमें के नहीं अंगें कमरुंडा खास मौजू तक नू रोदा के सवाल थे कि हम एक तिरेगा में फिर हम बेफुल में समय शामिल हुआ सवाल तंग आमों को ऐसा में हो रही इन फर्तों सवाल है गुतुगा रोदा बेहगु तुम में ऐसे सवाल कि रोदे हुरेगें कोविड वैक्सीन जहेने तो अदे वैक्सीन जहूं वते इंजेक्शन जहूं ऐ रोदा गेल्ले कमेन्नो मी हशिगंडुगा मिजा इंजेक्शन रोद गेल्लेनी हम एकनी आईवी ए खाना गोतुगा खाना के बदलुगा हशिगंड मी हकत बद्दादे काबोतकेती के महानायग बेणु कुरवे आईवी गुलीम ए केम्बोयमुग महानाग हिमेने कमेक्कमुगा वरग्गिन इल्मोर विदाळु एमे इफद हालतेग्गा रोद गेल्लेने को बोडब्रोयेनी එහෙන් නෝනියම් හෂිකණජ්ජා ඉන්ජෙක්ෂන් එකෙන් ඒ මස්කණජ්ජි ඉජ්ජිකමුගා වීනමස් නුවත නාරකජ්ජා ඉන්ජෙක්ෂන් එකමුගා වියස් ඉන්ජෙක්ෂන් එකු රෝදේ නුගෙල්ලේනේ ඒක තෙරේග හිමෙනනි මුරියා බාවතෙගේ වැක්සින් වෙසෙමා වැක්සින් ජොමකු රෝදේ නුගෙල්ලේ දෙවන සවාලගතුග ආගමන ඇසමෝති රෝදේ තිබෙගෙන් දෙමෆිරින් ලෝබි කුර්මකි කොන්කාර කමෙත් දෙමෆිරින් ලෝබි කුර්ම මිතාගා මේ සුවාලුන් අවුණ විස්ටනි ඒ ශහුවත්තරි කමුගේ මේ කමෙක් කමුගා එහෙම රෝදෙන් හොරේ ශහුවත්තරි කමුගේ එබ්බස් අමල හිඟුන් ඒ මකුරෝ වගෙන් වා කමෙක් ඒ ශහුවත්තරි කමුගේ ගුළුන්ගේ සබබුන් මීහා මිසාලක එදුම් ෆුදිජ්ජි කම ගානම නෝනියාම ඒ ගුළුන් ගොස් මීහා ජිමාවා හැම ගොස්සි කම ගානම ජිමාවජ්ජි කම ගානම ෆද हालතෙග්ග එනග රෝද ගෙල්ලේ එහාලත ජිමාව නුවාකම ගානම නුවත එදුන් නුෆුදේකම ගානම ඒ ගුළුම් ගොසොබන් එනක රෝදේ නුවේ ගෙල්ලේ එනමස් ඒ රෝදාගේ ධර්මය අස්වාබ උනිවේ ඒ රෝදේ කි ඒ මක්රූහ රෝදෙන් හොරගෙන් කරා මක්රූහ කමකමුග නුවත මේ රෝද මක්රූහ වානේ අල්ගොම්ම ගිබාරතුන් දෙන්න වෙන්නේ දැන් ඉෆද මේ ගුළුමෙක්කමුග නුබෙල්ලේ ගොත ඉසාලක ෆිර්මිහායන අම්මිහාය බොස්තෙනි උනි අම්මිහා ෆිර්මිහාය බොස්තිනු ෆද කමේ ආමෝසෝලකුම් මාබොඩ ශහුවත්තරිකමුග මානෙන් හිමිනේ ගොතක බොස්තිනු ඒ හුද්දවගෙන් වාකමෙ එෆද කමක මේ මග්ෆහිවා ෆද මාහවල නොත එෆද කමෙක් නෙක්කම ගාන එග්මානේ කේනක නෆ්සු හිසම් පෙරියෙන් කන්ට්‍රෝල් කරේ කහල මාහවලෙග්ග එකම හිඟාකම ගාන එෆද ගොතක හිඟානම දොන්දිරුන් ඒ මස්සලෙනු එනස් කුරින් දෙන්න එෆදෙන් ශහුවත්තරිකමුගේ ගුළුමෙන් හිඟුන් මේ මිතා බයන් කොෆදෙන් එෆද ගොතක ලෝබි කරුන් ඒ මකුරෝ වගෙන් බාන කමෙක් රෝදෙන් හොන්න حالතු තිබුණ සවාලක මොති ෆිරිමිහ එද්දාම් කුරුම රේගොන් එදුමුන් එකම නුකොද්දි අනෙද්දෝ රෝදෙන් හොර ජනම එරෝද සහවනත අද මේ දෙමෆිරිකම ගුළුමකි දෙමෆිරින්න ලිබෙගෙන් බා හග්ගේ එක කොන්කෙක් ෆරාත් ෆිරිමිහවස් ලිබෙගෙන් බා හග්ගේ හැම ෆෙදෙන් අම්මිහවස් ලිබෙගෙන් බා හග්ගේ ඒ හග්ගකි එහෙම ඒ හග්ගකි එක කොනකක අදා කොද්දෙජ්ජේ හග්ගෙක්කම ගා වෙහිඳුග ඒ කොම්මේ ෆරාතෙක්ගේ බොලු ගලිෆා ශරයි ज़िम्मा है हागेट हम ज़िम्मा अदा कुर्मकी हमें कनी एनाय ने देमफिरिंग हग्गुतोगे अदा कुर्मुगे इतुरुं धर्मया सवाबुस एने लिबिगन दारक देमफिरिंग हग्ग की शरई गोतुं एने बोलु गलिफावा शरई वाजिब हम ए वाजिब अदा कुर्मकी एनाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला धर्मया सवाब देवानकम एनमस मी एफदा मी ගුළුමකන් එදේ حالතුග ඒ ගුළුමේ ශරයි උසුරෙන් නැති එකම මනාවගතුමකි ශරයි උසුරෙන් නැති එකම මනාවගතුමකි ඉස්ලාම් දිනක වරබ්බඩ මනා කුරාෆ එක්කම එහෙම එකම බෙගෙන් දානි ෆාෆ එක්කමක දෙන් එහෙන්නවස් එකමක අංගිම හයිෆා රෝදේක එබස් ගුළුමෙන්නේ එග්මානේ කි
eenaga roda ege zaatuga sahhawane roda ege zaatuga sahhawane ege soben enega roda eka ekamuge bes asare nukuran enmes kurindenne fedein e kan manawe ganna gotakun wata manawe ganna halatakun ekamaki anhemiya faafarwegen hinga dana kamen hama hemme e kan firhemmiyag faratum bes ena e haggu anhemmiyag ada nukodde ekamuga wanama shari usurenneti feda halatiga ena kisama ena ammihag haggutaka ihmaluwa mihekkamuga firimihaves wegen dan demoti hatarona swalai menduru fahun dangungula finama roda sahhawanetu dangungulumaki nabiy sallallahu alaihi wasallam marabboda bar alwafa ekkame adi ei ekadek faana dangungulum bar alwafa membaraki timankadek faana ummatuge mihunna taklifa kannuwa kamuga wanama komme namadaka dangunguluma komme wudu kura kom faar dangunguluma ekadek faana amur kurabwi muhe bayan kurafan ehma e daraje hagigatuga me baro leguma kam dangulmaki ei kommen rode hunna miha dangulun ei makruh kamennu dangulun hama ei mustahab wegen bakame ehm bima me mendur kurin kam gaves adi mendur fahun kam gaves hama dangulmaki ei hodda wegen bakame adi anga tagayyar wa halat ekkam gawanama e ungulum mustahab wegen bakam gaves bonaida den awgon dangulu mahaka amukon amukon awgon te dangula me ulani base lag behaki me hangage tirega warwargoda aabe warwargoda rahagande la ecche hagetuga behaki embima me rode hun halatuga kamuga anama rakkaterikam bodu gotaki base lagen dan nugulu enos base lag dan unguliyes e behuge asaru ebbes faraka karu etere nudakamuga anama enaga roda sahhawana rode no gellene enos kuri on den fadein ege me paste ei fudewaraka warugoda rahe hunna ichin adiyeg asaru ange teren diumaki swara gakkam hem feda halategga boda rakkateri goteki rode hun halatuga base lagen dan nugulun henus dan unguliyes base lagen dan unguliyes enaga rode no gellen e base etere nudakam gawana ei kuri zamanaga stangula uleni araku danin araku tandekis anen hem warugoda dile ama kulikamen hunna icche emma midennei fadein base lagen ngulun ei rangalogotennu kama rodennu gellene mi base ta ngulis enun goggota misalaka base nula ama dan ngulun ei hama me mendur kurigas mendur fawma sama hudda wegen bakam ege somene rodeka asren nokor demoti roden horege muden erevjenama roda sahhawanetu ade muden eruma kiwes roda gelle kamennu muda eruma kiwes roda gelle kamennu me mudan erumu teregas enaga arutere enaga gastaka nula ecche dekam ga ermes enaga rodennu gelle den aammuka misalaka me enaki muda gos ule iruga nota duwa me waagada nota raal bodu duwa hekkam gawanne ifada duwa hegga bodan e angetere hinga danakku belwe halategga ifada miheku nudiyum bodan ragali hennes muda diekamuga vinames enage me ena gastuga angateren ichilla e diruwa nulakamuga wanama ifada halategge enage rode nugellene hembima miswalage jawabaki mudan erumaki roda gellena kamennun ei firihenun kamuga wessadi anhenun kamuga wess demme swalaki imsakaki onne echetto imsaku amuko agumunterega mashhuru fami onne reganu me fajrulumuge kuriga mi keun huttalan kadali fonna wagute sala kagumnamuko rodamuge mi namadu wagutan annaruge imsaki ay kiya khanaay baki goliyenge beinde fatistamadu fatisodu kurige imsaki ali feboy sala ka fatistamadu wagutu wani hatarugadi tirihuga kom vejjam noni fahijjar kom vejjam mi hatarugadi fansahuga imsakiya gadiba lief owe egmane ki bangi gawmuge 10 minute kurin keun eba huttalan jehekama me imsakiya gelef monani asluga am usulukum balafiyam ei islam deenuga sharu kurbafawa gote non astuhagetuga fajrlumuge kuriya waki wagutaka keun boyin huttalan jehekama dekumaki den emiha gamelleka misalaka ena fajrlumuge kurin waki sabakun ena mi midenne fajrluma hama sida waguta hame kan jeheneke ehenenu enos dannamol wahke ki fajrla wagutu agumane benge bangi go wagutu fajrla wagutu ehma fajr la waguta hame
mi kembuin ei hudda qurafakam kit qur'anuga fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl mi kaboy hadashe gos mi reganu mi fajr laf maddande emvima mi reganuge andirikan nime hisabun gos fajr la hisabun e hisabak kembuy mani qur'anuga hudda qurabaf den regada hame roda furiyam qur'an qur'anuga allah taala bayan qurafa emvima mi fajr luma hame kembuy maki hudda kame hagetu emvima kommen ane waki wagute imsakiya gotuga kande edigin fajr lumuge wagutuge 10 minute kurin wata 5 minute kurin mi kembuin huttalagen tiben jehekama dekumaki ei hagetuga islam diinuge samahatterikama islam diinuge lifasehekama fushwara kame ke awonamna denne wen ehmema egota ekan nizame gotuga hifatta golon ei rangolo kamenno kaambi adi bombi gossama mi bangi gowa waguta hame bangi gowa wagute medennawni komme miskitu miha bangi gowa wagute non e mudimaku misalaka fajrloni 4 jahar kom wejjam 4 baak kom wejjam ena bangi gowa fane mi 10 minute 5 minute fahum bes ekam fajrlon kanelifawa fajrlana kama beleve ammukok fajrla wagute boy e waguta hame kembuin wani islam dinuga khudda korwa ehma ei hagetu arangolo gotiki den mi roda sunnat uterege simene harukeum faskuruma roda villun avaskuru ermiga astu mi bodam mi mana mi annani mi befulum boda mi imsakiyaage hippa befulum bodam mi ballawani fajurlumge fahun ecche nukakan kashor kurumattaka vihas kurin tangola kurin kemben huttalagen tibe vishnu ei rode rakka terumattaka ekam sunnatuge moti fajur luma hame keun adi harukeum faskurum ei heokome gotu mi ummatuge heokomuge terege himene ekame gotuge harukeum faskuruma rodu elum avaskurumuna de anekkolum miga menne tankolaki bangi gowa wagut mitibeni hama tayyara mane ki hama miskitum bangi gowaruga wagutum kamfar ekolokun nove mi villa wagutok nutibe 10 minute wande yakin korak villa wagutu eba yakin mi onna gadiyen hama rodema villa bangi hama gowa roda villa ekam fajr wagutu ama mi ihtiyat minakani den farag vedan fajr ki faaluwan irossehen hama e wagutege sida faaluwa kama kannuwati fajr laki mi faaluwum annechka wati konspele henus hagetu mi rangal goteki hama fajr lu waguta hama kemben huddakama dekigen tibun adi irossuni ma hama vihasawa koroda villun ei sunne wegen bagotu dem meti hama anika miroda gulunguri suwale ei mahefumuge hukumakki kobat mahefum awman terega mi onnani mi shaaban mahuge fahukola diyamaden eki duwastu ni ramadan mahuge kuriga agol menge sagafatuge tereng adakadaage tereng kuri zaman sure mi anna kamekkamuga mi mahefum famonnani dem miko abegot ek gaggota pebefun wahadaka farto kamaki mahefumaki dini gotun ramadan maha guluwagen kurve dini kamekkamuga belekam wejjam ei bidoekkamuga wegenda e dini hayshetu medene dini gotun ramadan mahattaka kommen kuranje kamek gotuga muni dini alukamek gotuga belevekam wejjay fada halategga ekam wegendani bidoek den enun gotaka misala kawolmega aadaage terein mi echchekkeum boy midenne kala maane neti kurakam gojjam ekama kiyege zaatuga huddakame den ekam manawani ekam goswani ege tirege himene ehen kantettage saw misala ka ammukok mi bawtuge buntaka mi party tawga ammukok hinga munkaratta misala ka musica lawajehuma vengas neshuma midenne anhen nerege neshuma mi bawtuge shariyatu manakura furi kamen gojjam e halatuga ekan e manawegen deni kommen ei mahefum wi mennu ekam ege tire hinga ehen kala kantettage saw ekam manawegen dana he mege zaatuga ei midenne goto korekam gowanam fadahalettegga ekan ei haramwana kameke note bidoye ke note manaka meke ehen denne wene jaage okkama nubele de mi geburi kuri zamanuga nasarayen emihun ramadan mas annati ramadan mahuga roda hifan onna massaruga nukeveneti emihun kuri baga kaya banufuralam begen kurakameke ei ehma egotun kurakameke mihar me kurani den awuma gemnasebege algoma ramadan mahu nukeveti kommehen
ramadan mahuga kurin keven huri ha chekke omuga vishnumuga egota kura kame no me ki hama ekahala ebes vishnumen argumentere no ehmima eya miya gulumuga jaga ekkamaka argument kan no fene de amuko me zamanuga befun teregas mi kama betu wahade ke befulun som faha kura fa nukta te egi terega eba hingaye mikala kanka misa regon hela tibuma bay mujtama toga e namuga emikene shaabana me bay mujtama toga hela tibuma music johuma dejins masunege neshuma ibawtu munkaratek ege ba hingaye ehme ekbane ki ebe fulun se wahada koni komme ge zaatuga bay kechke omugu maana enu edakkani ekon kura sifa behegutun e sifaga sharia huduna kura kantatek hori waage edakkani em argument terega ammuko me ramadan maha guligen hama ramadan mas kaariwati megota mi echi khalun wata ei awona gabo koratu wallahu alam me huddakam ekkum gabada bereni medenne wihin kurin denne kamane etere no himene ekkum gawanam mi den os swalaki lankaya roda ga furtama duha ki rajya devana dos efada halategga lanka ga dirule divehin roda hifani kinetto mi ga ammuko figuring ma zamanu sur on khilaf ikhtilaf masale mi ek gawmaka handuferonima emmeha muslim takum moli ummatu huriha me roda e gawmaka eggota emmen hifani to nuniyam komme baladebes mane komme rashabes komme watonebes komme gawmebes e gawmegge amilla handa mane kebeka e roda mi handuferonima ebek hifani to demi gawmana kuri zamanuga salaf salihun zamanu sles fenna huri baykala kankam balafiyam den mi khilaf mihen waridu otuma ekes boda awmana beleveni kom baykus ebayegge handa ebayegge mi kankam belehettuma hawalifawa farat takun e mujtamayegga e qawmegga e bala minganu roda hadu sabitwa gota ilan kurima e rashegge nota e verikamek daruga tibe mihun e qawmegga roda hifun e rangalwati ema Dhivehi rajyaga misalaka dawlatun mi ebe elan kore madama roda rajyaga misalaka mi bala kantattaka bala ne duniyegen islamic gomega handu funijikam gohanama e handu mi kolon sabitwa ka bewnimma e usul mes e gomega elan ko fikam gohanama e gomega rayitun e gomega tibe e gomega rayitun e handa e gotogu macce rode fun ei rangal gotiki handu rode sadi e dos den ehen gomega dirole misak Sri Lanka dirole ka Sri Lanka ki islami mujtama no Sri Lanka ki muslim minority bamad muslim jamaat unnatane den bamad muslim jamaat unnatane gaawun balanje goteki eggoteki bamad muslim jamaatu ge terega ves muslimunge kankam balahatta e mujtama gonna baykala jamaat ka jamiyyath ka bahore mihun kavanya wariya emihun tireg dimawa shari baat maslata ka emihunge eida emihunge me rodeya ebaatu kankam bala ekankan e gawmege dirule muslim mujtama mi kiyade mi dini marji committee taka jamaat taka jamiyyath taka bahore komme mujtama egges embima efada mujtama ge dirule muslim ekkam gawana me dives ekkam gashi dehen gawmege muslim ekkam gaves e gawmegga muslim roda hifa duas e gawmegga muslimun kankama midennevi usulun hawalu fa tibe farat tange jamaat ek was jamiyya ekkam gashi fatwa council ekkam gaves e mujtama egga negifa onna e muslimun kankama hawalu ek amkon ule e fatwa council kon wata e jamaat kun e gawmegga roda hifun nimma duas roda hifun e gawmaka handu sabitwa kam kandala duas ei hagiyatuga e gawmegga muslim roda hifun rangalu duwa ki den e usul balafiyam miyar lanka roda furtama duwa ki rajya devana duas efada halatek gahama lanka dirole muslim roda hifani dives ekkam gawe sam lanka roda hifa duwoga den eena misalaka me Dhivehi rajya ek roda hifan feshikam gawe hinames ei anen hen hama kuring denne hen figuhi khilafa me ga onnati e raye ki itibar kore raye hama e bes maselenu hi psns bodan algomen mi de rayo getere bodan mi bodan algomen abura veni komme bayko sebegge mujtamaegga handu sabit kora duwa roda hifu mi denne mi de rayo getere ebe kan froni roda hifa mujtama dirolenya e mujtama roda hifa bayka hifashe adi hen gawmaka handu fenonima e gawmege elan koggen ehen gawmutaka ekko roda hifa kama dawlatun elan ko fikama gawanama e mujtama egotaka roda hifashe ei am rayitun oigotki
ade me demme suwalaki rodonu hife waruge mihun fidiya gotuga lari behiyes kamudaneto ade me kitu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafoni wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin rodo hifan datiwa miha ena ngoti miskinaka kaandirume embima mi Qur'an ga kaandirume wahaka asoti den mitag me suwal kurani lari behun kinetto wani rufiya behumaga ebure kommeswarege hifettu men alulmen gingulen jewa gotiki ei mujtamaga bafar kanka honna gotuge so මෙයාර ෆෑසා දීෆා ලාර දීෆා ගේ කායච්චි ගන්නම් පුණඤ්ඤා ඒ මස්සරෙන් හැම ලාර දින් කමු ගාවිස් মানে কি ගේ කාබෝතක ති මියක් ගන්නාශ ඒගොත බොන ෆදෙනි ද බයිෆාර වාවති මෙදන්නේ ෆෑසා දිනීම ඒක සොමු බයිෆාර ගෝස් කංකම සෙබ කරේ බයිම බයිෆාර සිංගිරටෝ සේ ගනේ බයිෆාර නෝනියා එරුන් නවලුන් කම සෙන් කොෆාන් මේකාර කන්දත්තක බොඩ කාච්චිස දියුම බිල්මරින් බාර අලුබන් දෙන්නස් මෙදන්නේ වෙහෙන් මේ ෆෑසායෙන් හැම හිසාබ් කොෆා ඒ ෆෑසා දීෆා එගේ කාච්චි ගතුම බුනිකම ගාගෙනමස් අල්ලාහ් රාත් කරවි ජායිස් වනකම බොඩ බෙදෙවනි දෙම්මෝති මුස්කුලි බලියගේ සම රෝද නුහිෆේ වරුගේ මීහුම් ෆිදියා ගතුගා නිරංජ මිම්බරක කොලාත කම කුරි සුවාලා ගුළුම් හුරි සුවාලෙ මේ ෆිදියා ගතුගා කිහාරතෝ නිරංජේ මේ අවමතර ආමකම කියන්නේ මුද්දු බෙහුම ඒ මුද්දක මින්බර දෙ මුද්දුක මින්බරක එබෝරි මේ එල්මෝරින් මේ තෆාතු මින්බර තක් කනලුවා මේ අවගොමෙන්ඩක් මේ මින්බර ත උතරෙන් අවොන් මෙතම ෆාහ කොල්ලනි හැම මේ ෆෝග එල්මෝරින් ෆාහ කරා ෆුරි ග්‍රාම් නෝනියම් කිලෝ විතර එම්මේ ගිනන් විදාල ෆා බේෆුලුන්ගේ මීරා ෂේඛ් බින් බාස් රහිමහුල්ලාහ විදාල ෆානි ඒ 1.5 කිලෝ හඬුලුගේ මින්බරකම මෙදෙන්නේ කාච්චි නෙරේකම් විජ්ජම් හඬු එක 12 කිලෝ හඬුලේ ගමානේ කිබර මදුම් විදාල් ෆස් ෂේඛ් ඉබ්නු උසයිම් රහිමහුල්ලාහ ෆස්දේ 10 ග්‍රාම ශිදාල ෆෙබර් ඒ මින්බරක එම්මි මමීග මින්බරකේ බොලේ කොමස්තරගේ මිදෙන්නේ තෆාත බේනුමකි මිස්කීනක කාන්දේ මින්බර එනේ දිනු එහෙම එක්ගොතකි අවල් මෙදෙන්නේ එහෙම ගෑමස් 12 කිලෝ දීෆිකම ගාන ඉල්මරගේ හුරිහා රායුතෙක්නේගේ ශාමිල් වෙගෙන් දාන ඒ හැම ගෑමස් මදෙන්නුවාන එම්බිම 12 කිලෝ හඬු දෙන් යයක් ලංකාචි මිසාලක දලමස්කම ගාවෙන්නේ දෙමස් එච් දිනීමේ හිසම් ෆුදෙන කොමරෝදේක මිස්කිනක කාන්දේ මර මන කොමරෝදේක මි බර්දනු කාච්චි දෙකම ගානම හඬුකම ගානම 12 කිලෝ හඬු ඒ යකන ඒවර දිනීමේ හිසම් ෆුදෙන දෙන් අනේ ෆෑසා දෙකම ගානම කුර්මිතා ෆෑසා ගවහක සවාල් කුරින් ෆෑසා දෙකම ගානම අවුන සීදා මේ මියඩි වරක මීහක කෙවේනේ එහෙන් දන්නවා කන්නේ මික් මානේ කි කොම්මේ මේ සීදා වකි මෙවන අදදගේ ෆෑසාය එහෙන් ශරයගතුන් කඩලිෆා වෙච්චනු මේක මිස්කිනක ඉර කාන්ලිබ මෙම්බර් දෙම් මිසාක ඒ ෆස්තොලස් හද්දේ රුෆියාක මුගායස් ආම්මකොන් ඒ මුජ්තම එග්ග එසා ඒ උලේ සරහද් දෙග මීහක කෙවේන මෙම්බර් එම මීහකන් ඉරුකම ගතුක කෙවේන මෙම්බර් දිනි මේ හිසාබු ෆුදේ නගියතු එහෙම ඒ වේදාන සාලියස වේදාන ෆන්සාස් වේදාන ෆස්තොලස් එහෙම කොම්මෙන් සීදා මෙවැනි වරකේ ඒ එවර මදුවජ්ජම් ජායසන් වන එහෙන් සීදා වකි මේ ෆෑසා ගල්දෙන් එහෙන් කරලිෆෝන කමෙන්ඩෝ මේකි මේ මක්සදකි මිස්කීනක කාන්දිරු බයිබේකලුන් එබහුරි අම මිස්කීනුන් ගෙනස් කාන්දිෆස් මානේකි මේ 40 මිහුන් නෆාර කාන්දිෆස් 30 මිහුන් නෆාර කාන්දිෆස් එබහුර එබදස් එබහුර දැන් මේක ෆුදේනේ හැම මේ ඒ ෆිදිය දෙන්ජේ රෝද මිසල් 30 රෝද නිහිෆේකම් වජ්ජම් 30 රෝදාගේ මින්බර් එම් මිස්කීනක දිනස් එම් මිස්කීනක දිනස් ෆුදෙන් කොම්මෙන් මනකි රෝද කොම් රෝදයක මිස්කීනක වකින් හොදා කන්නු ජෙහෙන හැම එම් මිස්කීනක 30 රෝදාගේ චී දිනස් තුනි දිහ රෝදාගේ චී දිනස් ඒසාව ඒ මේ වාජිබ් එනේ ඔනානි අදායිෆ් දෙකෝ මේ ෆිදියාගේ මස්සලාග අවම් වාහ දක්කාරුගා මේ රෝදාගේ නොහිෆිගෙන් මුස්කුලෙමුග සෝබ නෝනියා මේ දායිමි බලිමොඩ්කම හොරමුග සෝබ රෝද නොහිෆේ මීහා මේ කාන්දෙන් ජෙහෙනි ෆිදියදෙන් ජෙහෙනි නුනි මුද්දුබහන් ජෙහෙනි ඒ රෝදේ ඒන හිෆන්ජේ රෝදේ ෆායිතු මෆහුග දෙගමානකි මිසාලක රෝදමහ මේ කුර්මත්තනි අලගොම රෝදමහ කුර්මත්ලාරුක ඩොක්ටරු මිසාලක මුස්කොලෙ මුසබුන් එබෙන්ගේ එන රෝද නුහිෆේනක එනකි දායිමි බයියෙක් ගවා මිහෙක් ගොත මුස්කොලි බයියා දායිමි බල්ත ගවා මිහුන් රෝද නුහිෆේක බල්ත ගවා එක මෙහෙන්නේ කියා ෆර රමදාන් මොහගේ රෝදාගේ මුලි රෝදාගේ ෆිදිය කුරියාලා එනේ නෙරුම් හුද්දෙන්නවා
egguteki effaru ena fidye nere kom bejjam ramadan mas ekko nimende madukuru ei faharagge ena duniye niyas vedan ehma enag macce wajiban ena duniyege hutta faitu arode egguteki misalaka rode kun neru komme rode faitu ima misalaka meduge rodage medu nohifu inuma medu roda faitu ima den meda foga ijege rodage baneru uni dedu nuniya hafta kom bes nukta ki faitu wi rodege banerenje egguteki ha muli mas ekko nimulima 32 ekko neru muli 32 ekko neru ekamo me rodage fidye no behene e rodege kuriye konne misalaka medu mi bahani madamaga rodage nuniya mi mahoga rodage ehenne behum hudden wan fidye nerin jeheni faitu mafahuga faitu rodege fidye nerin jeheni ei effara mas ekkon nerunas nuniya ene beenu adde faitu nerunas misalaka tinrodan nerunas hatarakun nerunas uni haftaga fo nerunas faitu wi roda thakegge nota rodege ba ena fidya gotuga nerin jeheni kuriyala nerun hudden wan demoti 11 injection jehi maroda gellena to e sawal ge jawab agumanna ham furtama devin gejje kurin denne furtama sawal ge jawab e waha ge mi dev 12 wan sawal ge moti duwalu ge huriha wagutte ga nidafa onna mehege roda rangalwane to mane ki roda sahwane to kamuga wanama jawab ki roda sahwa egmane ki enege roden we gellene ena hatardam nidafa otas ekam hatardam nidafa onna mehege namaz ko batu adi egiturun ramadan mahgo rodaga zikr kuruma qur'an kiyoma rodaga warbod dharmaya sawab ene uniweg ngebade duwal hatardam nidafat embima roda exatuga sahhawane rodan we gellene ennemes e rodaga dharmaya sawab ene warbod tanu uniwegen daana ena duwal hatardam nidafon nakbuqanam adi hamayakuga awgumna hama kashorwe eba duwal hatardam nidafon nami regan hela ole ginafar regan hela olene khamagamas dual hatardam namaz waqt ka farwa denneti rodag dharmaya sawab zikr kuruma qur'an kiyoma ibatu beskama ka farwal no bahatta dual nidafun nami regan ginafaran hela oleni wiyan da kankamo es regan ge dharmaya sawab se mahrum kolleni dem awun kabu kurum bay befun ke regan we bay katin tanga duty ga den wazifa go sun duty ga mase kora befun duty ge regan mase kora bes regan ge duty honno office sama honno gaditawge sew kankamuga hedu korabun ewaram muhimmakam bekar kantatto musak phone fadu gecchi ado huma beluma dem biyanuda mi amal tehinguma e kanka efara kurun koffa hew kamuga qur'an kiwa qur'an ado hadi mi hew kankam dirasa ko ulung ei rangalogotaki den hama yaku bedenne ka duty ge regadu honno befula hela honno befula kamuga mus muli duwalo ekkon nidumungo badaluga rega duwalo kommes mimbare ei mi misaka menduru kurinna mes awhara fudappa den hama teduwe mi menduru kurin nidumu kanta nimmada waf den teduwe den bag hama hela zikur ko qur'an ke walong ei rangalo gotaki muli duwalo ekkon nidafatun ei rodayag dharmaya sa barabod bana gelligen dalka mi dange swalaki balwe ule e balin gadanwe marwa mihunge kibey warth verin roda hifan jeenat na roda guligen balimihum mi behe baataw teren awma nazarhin gala fiyam bay balitaka ki mi daimi balita muskuli bali noniyam cancer fada aderum bas kidney bali mihum fada ei ebayyaki amuko rangalo nuwanakom belwe bayyekam gaifa mi ebayyaka hedi roda nuhifekam wajjam efada mihunna me oy farda ki emi koram mije kamaki kom rodeka miskinaka kandenu kurin isse bayam bediye usul den anebbawatuge balitaka ki ammukon e balin salame banakam belewe balita henno se bayya hore ene roda hifum me undaguwani roda nuhifeni ifada halate wajjam ena bali faseha wanden madu qur'ani rodunu hifa bali faseha wima den ham kom rode ka roden ena hifa hama qur'an den egutu misala mihag bali miwi ramadan moge terek bali wefa e balin rangalu nuwe e nami niyawani e bayyaki aammuko midenne muskulu bayyennu adi rangalwanakam ummid kurave bayye komkos nam e bali wefa e bali ena niyawan එහෙම එක්මානික ඒන බලිහාලතුග රෝද නිහිෆයගේ වෙෆ දෙන් ඒන ඒ නියාවනි රෝද හිෆුමුගේ කුලදානකන් ඒනෙන් ඒ ෆුර්සත නුලිබියේ
එහෙම බෙජ්ජාම ඒනක මච්චක් එබ්බස් කම වාජිබ නුවන් মানে කියන රෝධ හිෆාකස් නුජේ එහෙම විමෙග মানে කි ඒනක බදලුග එහෙම මියක රෝධ හිෆාකස් නුජේ adi ඒනක බදලුග ෆිදිය දෙක බස් නුජේ ඒකිවෙගේ ශරයි ගොතුන් එබ්බස් කම ඒනක මච්චක ලාසිම නුවේ ඒ ඒනා ජොහන බයකි ආම්මකොන් එබලින් ගදවානකොන් බෙලේ බයි එහෙම එබලින් ගදවෙගන් රෝධ හිෆන් ඒන හුරි ඒ මක්සදක හුට්ටා රංගලුනුවේ ඒනා බලීගම නියාවන එහෙම බෙජ්ජාම ඒන රෝධ හිෆා කන නුජේ එහෙම ඒන රෝධ හිෆන් නුජේ කොජම් ඒනක මතින් එහෙම රෝධ හිෆා කන නුජේ adi ඒනක බදලුග ඒ බදලුග කොම්මෙන් මිස්කින කාන්දේක බස් නුජේ ඒ ඒනක මච්චින් වෙස් කම වාජිබ नु අස්තහගේ තුක ඒන රෝධ මසාරුග ඒන හුරි බලි හාලතුගේ බදින රංගලුවගෙන් රංගල වානක උම්මීදු කරේ බයි රංගලුවගෙන් හිෆාන මුද්දත ඒන කන ලිබේ එහෙම එගොබ්වාන මිසාලක මේ රෝධම ෆහුගා බලි හාලතු දෙමිගෙන් දියකම ගා වීනමස් නූනියා රෝධමස්තරේගෙන නියාවෙස් රෝධමස්තරේගෙන බලිවි නගල උදානක බෙලේ බයි අනික රෝධමස්තරේගෙන නියාවන් එම්බ ජෙක් මානේ කියන රෝධිෆාන ෆුරුස්තන ලිබෙන්නේ එම්බ ජෙෆද හාලත් එක සේනක මතින් එම්මේ රෝධිෆා කනු ජේ නේ ඒනේ වාජිබ නුංග රෝධිෆා අදි එන මතින් බිච්ච කාන්දේක මුද්දු බහක බස්නු ජේ දෙන් අනෙක් බාවතුක බයි කි කුරින් දෙන්නේ ෆදෙන් මේ රංගල නුවානකම බෙලේ දායිමි බරිත මුස්කුලි බලි කැන්සර් ක අදි මෙනු බස් කිඩ්නිය බරිත ඉෆද බරිත ඔගොලේ මිහුන් අස්තුකම වාජිබෝනි fidiya dinu muddu behum wajibon ehm efada mihun mene eniya wejjikam gawanam efada halatega emihunge matin me muddu banjene emihunge maccenge oti muddu behum wajib ehm muddu nubaha oba marwejjikam gawanam efada halatega muddu behum onan muddu behum esam fude emihunge matin diriti me rodha hifun wajib nuwan ay emihunge macca rodha hifun wajib nuwa kame diriti bin semihunge matin kommen korum wajib nuwan මේ රෝධ හිෆුන් වාජිබ් වාණී මරෝෆා මිහුන්ගේ ෆරාතුන් රෝධ හිෆුන් ඒනග වලියුන්නන් ඒනග මි වාරිසුන්න වාජිබ් වාණී රංගලවානකම බෙලෙ බයියග්ගා රෝධ දූකොල්ලුම ෆෝගා රෝධම ෆෝගා සිහ සලාමතුන් හොරේ රෝධ හිෆාන දුවස්ත ලිබි දෙන් එඩ රෝධ නුහිෆා හොට්ටා එර නියාවජ්ජකම ගවානම ඒනග ෆරාතුන් ඒනග අවලියාවුන් ඒනග වාරිසුන් රෝධ හිෆානි ඒ ඒනේ රෝධ හිෆුන් ෆුර්සත් ලිබිෆා ena farwa kodu ko muso noda fahun hifan ena huri wagu tanawseg mad hutta ena miniyawan neme fadahalatege ena ga matin ena ga warisun mi roda hifima e fudigen daane en muskurin denne wehen mi ebayyaki ebali roda hifana fursat nulibi ena maru ekam gwan nota ebayyaki mi daim bayyekam gwanama e fadahalatege ena ga faratun emme roda hifa wajiben wan adi mi daim bayyekam gwanama fidiya midenne muddu behi mesawu fude mi denwe suala ki ifada mihun roda hifan wasiye ko fikam gwana me roda hifan jehene to roda hifa kan no jehene diritibing macce khashe kuri gol den ifada mi suala ham kuri suala guding asmoti muskuli baliga sabun roda hifer mi marumung ena roda tan hifa den wasiye ko film daring erotan hifan jehene to enota fidiyain ekani fudene me macce wajiban wane ko misalaka bay figure ngebori vidalafa enaga matin warisun hifias e fudene wane ke me ber me hifidane ekam kos me emu hifa kan wajhe hame kan fidiya dine me hisabu fudene enaga macce asluga wajib noa kame අනිකුග මච්චක සේනක ෆරාතුන් වාජිබ නෝ එන මච්චක වාජිබ නෝ රෝද හිෆාක්ෂ මුස්කුල බලික් මාරෝ ආමෙ එමෙජම් ෆදාලතක එනක ෆරාතු එහෙ මිහිම සිරෝදේ ෆම් වාජිබ නෝවාන හමේකෙන් කුරන් ජේන කම කි එනක බදලුග එනේ වාජිබ ගම වාකන්තන් ඒ ෆීඩිය එනක බදලුග දිනු ඒ සම්පුදේ දැන් බලි මිහුන්ග වාහක අවමන හො මේ නිම්මාලා ඉරුගා අදි එත්නුක්තා ෆාහ කොල්ලම් බේනු ඒ බලි මිහුන්ග තිරේගේ තිබේ මුස්කුලි බලිගේ සොබනෝ තෙනුස් බයකා හොර මීහාග බුද්ධි එක්ක ෆිලාෆති බේ මිහු माने केने का मीने के वाणुवाय रेगंडे दुआलें मे इरुवरा कमे ओस्से कमे नोनिया अदि एकंक एगुणस एने हम बुद्धि नुवा मे हुं एने दिमा बय्ये के सब मुस्कुली हालत गोडो एंगोस के नोनिया मे एनुम हालत गवसेने के बुद्धि हमनो जेमी हुं एफद हालतें आसिकम गोवानम एनाग मति एब्बिस कमे कुरा कनो जे एना रोदिफा कसनु जे adi enaga matin mihun rodi faqas nuje adi enaga matin video dekavs nuje eviska mena kura kanu je eneki mukallaf enno eneki ghair mukallaf ek mane ki me alokam ebbes amale wajiba mihennu eki en namaz kura kavs nuje en rodi faqas nuje enaga matin ehme ko amale kura kanu je eneki taklif ufullikum wa min Allah subhanahu wa ta'ala taklif nuje ana buddhi salamatun nemihe ge machkash buddhi salamatun nemihe ge machk taklif
sharoye bes taklif eneg mach kanu jeswan heman namaz kurba bes adi rodhif mes eneg mach wajiben wan ene wajib mach wajibun wa kamen eneg faratu ehem mihek bes kurum wajiben wan den swalaki roden huregen wudu kurayru nefata ange fellani kinatu adi nefata ange fellumaki wudu go sunnatta uterege himene babbe kolum wajib kuma shidala fa jumhur fi gorin arihuga wudu go sunnatta uterege himene kame mi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge irshad ki ro amuka wudu kuraruga istinsha kurma ma nefata felluma ange fellumuga mubalaga kurmane ki amuko awme me kodoila warabur ma boda angateriya karuteriya eteriya fen nefateren swara eteriya damala angateriya nefatun la fen angateriya hame karuteriya hame wasil wanden eteriya ifalu adi wara barang eti beru kollu hame hem angateriya la fen bes me karuge eteriya rangala fen ariyere gudwala fa e beru kollu eis mustahab begen bagot gennes rodaveriya kam goanam egota mubalaga kurun ei makruh kam egmane ki rodaveriya kam goanam nefata amuko fen aada gotuka lahar ehennames eteriya fen nefatun daman nugan eteriya daman ulash adi me angateriya fen la koriche doila ehennames angamacche jahagen eteriya fen me alagen eteriya me ariya fen ambura karuteriya ge hen goggota hada nuhadash ei egesom fen eteriya hingadana kamuge biru onnat hema angya nefata fenlani hem aada gotaka amuko beru fushum femmen eteriya me waddalani ekamaku nefatun eteriya bara neva damalu mennen adi angateres fengala kodolani hennes eteriya karuteriya dagota eteriya me ma boda eteriya fen haraka kurun ei makruh wegen bakam ei road gelle fada kamenno eteriya fen gadana fada halata kanno diu mattak solon swal moti ne neva hillati berun kura spray fada takti berun kurun road gellene neva hillati amuko neva undogati berun kun inhela behe gotu mizman fatwa committee takun sadarwe fatwa committee fatwa soe inhela berun kurmakun road yakun hartuga inhela berun kun road nogellene ka den sataron swal ki road hore lola besala fi road gellene to lola besal mugo masala ga figure bara tafsir ko wahada ka fe boda miga figure raito teren boda bora rayaki lola besal maki roda gelle kamennu me ei kembui mennu adi kembui mugo maana ga himene kamennu e lola ki mihun kabo hada tanennu ehbima lola ala etchekun mi roden no gelle komme sifega lola ala etchega asar kartere hingadan kartere gossikum gonam karkela fam beru kolli mara golwan en mes roden no gelle demoti nefata besle rod gelle to adi nefata ki hama kembui muge mahalle yawmen me by far me balimes sama angan kaachi neden fere mede nefatun kaachi mi ala nefata ki kaande tanen asto helma sida insana ge maida me kaachi wasil kodde wahi wale me nefata ki ehem wima me nefata bes jahagen nefatu etiren e bes kartere gossikum goana fada halat ek roda gillen den hameken nefatu ge me agun fennem me sarhadduga behe ungula lekas misal dia echennu me ole echen ungula lekum gawenes roden we gelle nekam diya behe nefatere jafe me be sam kashormus daan me artere hem artere dafat ebesech nefate jaga nuwan ei roda gelle nekam artere eche gossikum gawana debati hayduriya ya de mitanga ma comfort wahakes be befun swal ko fanite on fahakol comfort jabe kon rode nogellene den loluga andungala makon rode nogellene me gaga ungula lotion ichekun roden nugellene kayja spray kun center kun roden nugellene minge biskama ki kemboy menu adi inge biskama ki kemboy mu maana ga himene kamenno denge swala ki haydoriya rodamo khatim kuran qur'an ki wen tawam kuriga me silsila furtan program haydoriya qur'an ki ma behe gotun wahada ka fawane me haydoriya qur'an ki um baygil boringa to gai huddevegen ba kamenu kam awum danwa fawane mi aslu hagiyatuga haydoriya qur'an ki manakura sariha sahha nasse waridun asenete ehima qur'an ene kiwene kom boda broweni khasukum mifad doswarega qur'an ki haja e dosra ramadan mahki ehima qur'an ene kiwene kom karangalo gotiki qur'an khatimuga annula mehunna phone ka lechin qur'an ki ei emmerangalo gotiki demmoti haydoriya laylatul qadr vilere alkum qur'ani kinet haydoriya manawani alkum gitere namaz kur adi rodaifu
den zikru kurma de amuko me tawaf kurma ki bana kam ehnon misag zikru kurma kuringa ul den fedin qur'an kiyuma de num bas istighfar kurma me dua kurma me horiya kam ki dua kam hudda kan ehmema me namaz nukurum kam gaayne mes adi rodon hifun kam gaayne mes ene kurben hori shariyatu ga ene hudda kurba afuri alukanta kam me re hasil kurmatta kama kuraidan hema ekam ganen ene kan hagiyatu ga me unikaben Allah subhanahu wa ta'ala kana Allah fa niyaful ay Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani fattaqullaha mastata'tum faitibamuna vi emme bodaka vi minbarakum Allah taqwa arwashi hema minbar ena kiban Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurba demme swalaki hayadun rangalu wekan yaqeen kuram by far lekedama fawus edwas madukolla mihem madukuraadu rodonu hifanama faafari wanitu mer lekedum mer amuko hayadun rangaluwa me muddatan algon balafiyam me by far adi lekedum kamuga venemes eya vidigen kendifa anekka awmugo fursat onnati egotum madukolla kam wajjam astuhagetuga e madukolla dos me wagutaki hayadu tirege himene wagutaki wan hennes ene lekedum foga ene benge tohuruga alamat egoti muddat hamamugo sobun ene amuko tahirune haddus kam gaifa haddus sefe ene lekedum ene amuko ene aadenge benge efog haddo fog den ene leen ituru kan naannaneka ehmejje lekedum ene bakashoru ene hadun tahiruik efadhalete ene den ituru laskurun huddenu wana ena hinagannam wajibwan adi edu hinagatma foga namawatakurun wajibwan asa behemme ramadan mo rode sene hifum wajibwan ek ehi rode hifum manakura ehen sawbe midenne ehen uzuren nekkam gawanam ehma hayduge le kendunima den effoga le naannaneka ene kashor wanya eggoteke enega aadaka donnawtu notan eggoteke enega duwahu muddatu nuni ene fen alamatakun toru alamatok ene engeni den itura minaannaneka ehem bijjiya me fadahalate gene hinagannan jehene ekam ko ammko adi hen le kedunus by far le itura fenna kom wajjiya me fadahalate ga enen anna tajriba go sulun e kashawra member laskollumakum enen macchika faafennen adi efada duwastoge eduwastoga roda hifum hud eduwahega roda hifum hudden wana ei midenne ifaden enega ammukon aadaga hen le kedun kam gawenas e annakam belewenya tahiru wekan yaqeen kurmattaka madukolle vidan en nuniyam me tahiru ma ekuga manaki le kedun ma ekuga den itura le naannaneka ene kashawra ko wajjam fadhalatiga ena bagutun hinagannan jehene adi eduhoge namatan ena ihsan fashin koran jehene adi ei regonu kam gwana manaddo rodera hunnan jehene me ei ena macchum ekkawke demme swalaki harukan embe rangal waqte ko baat harukan embe rangal waqte ki fajrulum waqta vihavas gaakko fajrulum waqta vihavas gaakkon harukon ei rangal waqte manaki fajr luma meduga shakkunu hisaba me faskulon ei rangal waqte nem agum kuri swal gismi jawab arwafane hema fajr milani bangi goni fajr la waqte bangi go mahame amko kevene boyene hema agum tira by far warge onnako emmi regondu hela me eki kulwartaka kankam gati befa baragade bay mekejji medin kaage nidawata gosane aneddo hendunu helo ei asuga me warbodo hekomaku mahrum wegendani me hardum hela keun ei nabiy sallallahu alaihi wasallam me ummatuge hekomuge terega bayan qurafa ekkana demme swalaki kommereku fatisnamadu ಕ್ಯಾರಿಕೊಲ್ಲಾಫ ತೆದುವೆ ದಮನಮಾದು ದೆರಕೋತಾಯಿ ವಿತುರಿಗೆ ಎಡ್ರಕೊ ಕುರಿಮ ರೇಯೊಳಕಮ ಬಾಣತು ಅದು ರೇಯೊಳಕಮಗೆ ಮದುವೆಂಬರಕಿ ಎಡ್ರಕೊ ದೆರಕೊ ಏಮ ದೆರಕೊ ಕೊಫಿಕಮ ಗವಾಣಮ ಎಫ್ಫೋಗ ವಿತುರಿಸ್ ಸೇಡಬ ಕುರೆ ಏಮ ಐಹಮ ರೇಯೊಳಕಮಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆರನೆ ಈಗ ಮಿಂಬರು ತಫಾತು ರೇಯೊಳಕಮಗೆ ತೆರೆ ದೆರಕೊಸ್ ಕುರಿದಾನ್ ಹತರಕೊಸ್ ಕುರಿದಾನ್ ಹರಕೊಸ್ ಅರಕೊಸ್ ಕುರಿದಾನ್ ಏಮ ಹಮ ರೇಗಂಡು ಫತಿಸ್ತಮಾದ ಹೋತು ಕ್ಯಾರಿಕೊಫ ತೆದುವೆ derako ko vituri kura ko bejjame ihama re alokomuge derako to gotuga adi vituri ki samare alokomuge gotuga gunene den swalaki tara damunamada tarawih namada ki denamadetto mi denamadaki hagiyatuga ramadan mohog re alokam mi tarawih namadaki den e re alokam ramadan mohog re alokam tarawih namadaki is damwar kura namadaki is den ramadan mohoga kula reolakam mikini tarawih namade ehem mastaw kurnya kiyani damunamade nuwani reolakam kiyani den algonman terega
zamanu sure emme kurin sure tarawih namaz me kone isha namaz afhoga hem isha namaz afhoga kura ramadan mo reyol ko mikin tarawih namaz den dambar kura reyol ko mikin dabu namaz hem kura wagutu ke tafatun hagetu me nammi enen hem me huriha chikis iraqul kuris re number kuris adi fatiswan kare kuris huriha ko kisema ramadan mo ge reyol ko ramadan mo ge reyol ko ei iraqul kurati emme keni tarawih namaz nan deifawani ammuko mi kuri zamanuge derakwe detirega salan difa mi rahat maneki mihun qada haja kurmasha derum bas mihun kankama wagutu as libege dati ko ilmun bayan kurafan tarawih namaz demike demmoti vituri gunutuga afkara imam miha eku tarawis ko vituri ko gen ere niduma faw den anekka hele vijjama damu namaz qur'an kinat imami ha ko ena tarawih namaz ko imami ha ka vitir ko ena nidi ene ke ammo ko mi damu namaz hela wole mi hennu den e noni ena kurin koffa hisab ngena nimmali den ene mi hele ni re kono heluma foga den ene kinat to hadan ene hele vijjikam gona ene ham damwar namaz kurwe damu namaz sene qur'an ekam ke ena vitir qur'an kanno jene e kurin ena vitir koffeoti ei hadisi ga aswe la viturani fi layla edrega devituri nuwe den misuwal bodam me annani vituri koffikum gana den ere reyolkum ge minbare nukurwene vituri ki regonum fahunamad kum ga hadashe onna basfule hadis basfule onnati ek mane ki hadis basfule ga murad ki regonu damwar tedwa mi hekkum gana enage vituri babashe emfa emfahum vituri kura enamas eguta amukun hela beflakum gana onya vituri kogge nidikurawani ehma den fahum ekam helewun fahum helewun sena kurin vitir ko fawtas ei ene fahum namaz kur manawa sawbenun ek em vitir ko fawtas sene fahum tedu namaz kurwene ekon ke ena vituri alun yaad kuraka noje demoti vituri gunutuga kiyen em sahhakam bodi kon do ayatto vituri gunutuga kiyen em sahhakam bodu warude fawa do ayen ei mi algolmen tere ammuko zamanu sura fatistamad kiyom media gunutei allahumma adini fi man hadayta wa afini fi man afayta wa tawallani fi man tawallayta wa barik li fi ma atayta wa qini sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta falaka alhamdu ala ma qadayta kus aw men tere ammuko mashhur ba fatistamad kuriga mihun ki alon gunut ei vituriga kiyoma nabi asum dasko deba fawa du'a fatistamadu ga daimi ku gunut kiyuma ki sunnatuga awm kurin bayan me meharu befudin oda gonna faden ei sahha sunnatu sabit fa kamen hennos vituriga e gunut kiyum ei sunnatuga sabit wegen ba gotki den bitang awon fa kollaham ni e dua kiyum ei marangalo gedden e dua evra itura kiyum masala ga waragine far awm tere war bodit bahusus kore febore sheikh hussein rahimahullah fawani nabiy sallallahu alaihi wasallam daskodde bi dua ke ei gunutuga kiyuma egmane ki hame ekani du'a nune e du'a ge iturum bes du'a kuridan itur du'a ege tere itur kuri sei masale nune egmane hame ekani e du'a ge ibara fashionist gos niela huddave enun ibarat nune evra itura sunnatu ge warid hen ibarat itur kur managota ekkame nune ek ibn Usaym rahimahullah midala fande henus khasuko imam tarah namaz qur'an bituri qurabe fulu ni du'a ge iturum bar baawar amel du'a taka us baagadiru farmetu den hama digu du'a taka chikiu e hagetuga rangalo gotenno boda sunnatu ko ardu fa member mi fettun ei emme rangalo gotiki mi demme swalaki harnu ka roda sahwanatu ad harnu ka ves roda sahwan ekmako roda dharmaya sa muniwan ei harukom ki roda ga sunnek tagu tereg himenekam harukagen mi roda hifun ei sunnek gotiki ei nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurafoni haru gotuga kaanecche ge badluga fentette fenkover begennames haru kaashe egmane ki gadi ge hela komeschi kala komeschi bolas e gadi ge baraka hadiyam ehme ekay faanu ge sunne em ega hifun ei dharmaya sa gotum bodu gotiki mi demme swala ki fatis bangi nugowa kama haruke fahun enguni fatis bangi nugowa kama haruke fahun enguni fatis sefawak den eroda qada kuran jeenet mihak misalak harume kei ena hikuri fatismad bangi nugoe patiye noet ehen hita ena kei ke fahun ene menguni mi keuni bangi go fahun
oni fajr li fahum ifada halat musala ge ilmurin basfurto teren boda borwe ra ekkama bedeni ei ifada halatu ge ena roda sahwana ei aslaki kembuin enen huddefa otun ekan yaqin mande egmane ki reganu sur ene kembuin huddefaani fajr li inka yaqin mande em ena kei ene kembuin huddefa oi halat ekkama dekiyen ena ekei em ifada halatega ene roda sahwana kom bono eba boda buraweni em ene roda sahwana ene negigen keunas mi fatis namad bangi fahuga ene hikuri bangi nogwa kam ene kefon engoni bangi go afa ke fada halat ene roda sahwan denge swala ke test orna ti roda dukulle venitu mi ramadan ma rode dukulle ki war bod faafe sharai uzuran net e hadis ke bayan men asave sharai uzuran net ramadan ma rode dukulle afmiha muli aharuga muli umuruga rode hi siroda qada nu kurvene egmane ki ege dharmaya sa member ki fube de nechenone kite war rode hi fis em bima sharai ena ramadan ma rode dukulle halatuga e sharai uzurek kan kasoro kuranje ye testing hadan jom oni tanakam miya rashtere kamak kollam nikmala olen jehun ay be salaga ramadan ma fardu rode dukulun huddawane halatenu demoti miregam fawsualai en aharuge roda qada nukon hutta anen aharuge roda mas atwejjenama kanta qurani kinetu en aharuge roda qada nukon hutta anna jehi ganna roda anna mismuge tafat halatan ebore shekenne fardu rode qada kur avasyagatun ei edevigin wa kam ehnes uri aharuge roda qada kurun eba huddave jehi ganna ramadan ma hame jehi ganna ramadan ma habore kuri aharuge roda qada kurun laskurun farwa kurun so laskurun ei faafa ekkamuga me hatar mazhabge ilmores bayan kurwa em magmane ke roda hifan jehene sharai uzura nati jehi ganna ma ramadan ma habore erota fasko genwan fasko fikmuga mene tawbawan jehene adi ena erota nuhifahuri ene farwa kodkom gawanama erota qada kurum iturum erota alum ambra qada ko fa adi kom rode ka miskinaka khanden jehene kama me ilmorin vidalo fa den erota ene laswi enage ena uzuren oyen kam gawana misalaka bali misalaka anhenak maaban mewani degen ene ramadan mo rodo nifeni den ena vihani viha fanakkawas ene gaatun kirdinu somanakkas rodi fangena ondagoni ehma e bali halatu e dati halatu egota bali halatu demi obwa den ha ramadan bas me annani egotan e uzur demi on halatu ekkam gawanama ena hama jehi ganna ramadan ma fahuga kuriha ramadan ma samrode ka rode qada kuri me hisab fuden ena itur denje itur fidiye nonnane ei enage uzur e ramadan ma hamen arugas demi otima ekam efada uzur neti hama kama kam fasha farwa kut kama kiroda lasko fikam gaano efada halategga tawbawe adi ege iturun ramadan ma roda qada ko kom rode ka miskinaka kanden jehene kama ilmoren tere waragine bekan midalo den mi fidiya masala figuren tere khilaf oe efada halatuga fidiya ena den jehene to notun jehene to awon mitanga boda mi bayan kolli miga mi farwa kodo kurmu gotun ere laskura kam gaanama fidiya dinun roda qada kurmu iturum egota bono e boda boroveti wallahu alam me hasab mirege fila mi ene mi program ni imma ni dat kure nafta ga ma kamalunge suwal me silsilaga a program ka badal ko miduga warabra shukriya jazakumullahu khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh